fit any asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Abasonko enkoma wa wohwe mesabre ewotuma gin HFD kase yi eso Ghana wa hala dwumede ena ebre asesamosonfo muniaba ekwesikapa ena nso mede ebebesomahwefo ene etiefo na ene de ye lawyer ne din ede lawyer Akoto Ampam wodi nsem bi ababa betu eye eja ni nyina eye court hearing na ekoso enrada ewo Supreme Court efa abato ayeto ye ewo December 7 2020 Emma declaration ye Mama Jane Mensah isi boss ebebe declare ye on the 9th of December 2020 on the declaration num eko ede Emma MPP amanyoko a ye mampanyi His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ena na edi wo manim eye ekan no na wodi nsem bebetu dwa na so wodi ni declaration beto abontem ebesi sese mre amene wo ekasa yi ediem NDC amanyoko no ebia eni hono mo a wo mo agye atuma na so wo mahu ye mampanyi Nana Dankwa Akufo-Addo se wo ye mampanyi ewo wo mayi emu na eno emo mo hu ni se enwiemu ne menteme ho ase bi ekoso anase ye transparency ankoso ewa abatu nim enti ehu be hia se womo ede womo petition eba kwa akoto Supreme Court enim upon womo demonstrations a womo ye nyina womo enya justice no womo woni se de dro dem ewo se Supreme Court mum ena womo mfa womo nsem no enko drum na womo de womo nsem no kokoto ye achese eno ada Supreme Court siege na yese what na sem ene womo akasa no ye papa na chese wo ye lawyer ede ema amanyoko NDC ye chachu chikata or mistakes ebi akoso ewo womo petition ni mu bra wo bobo eye edinsanse enim sem His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo no ena ye second respondent na womo petition ni mu no wokokocho ye ese ye mampanyi Nana Dankwa Akufo-Addo no mum ena ye first respondent no ena ebi nsusu EC boss no so ena ye first respondent enti eno ema ye jaja wo honom eka se ehu be hia se womo bekono makwakoye amendment ewo womo petition ni mu na womo ensa enye den embram na no na lawyer ako esore ye ekaze na se we die eye emfumso ena aba entinka obesere se ye yipe eye first ena instead of second ena o maye ne first entinka ni enkomoto asomum a anka ebeboa na no na ama ye papa lawyer Akoto Ampawa wo ye lawyer ede ema Nana Dankwa Akufo-Addo ye second respondent no ede etu eja SM ai mistake die wo bia eye bi entinka ewo senka wo mo franka tunia wo gina ye ede ma NDC amanyoko former president John Dramani Mahama wono nso enhunu sem isi eye mistakes ewo ye calculations emu enso so no womo enhu ni saba womo de omu ni say ye mistake e momo de aba Supreme Court de am ene ehu be hia se womo nkofie na womo nkonko hwehwe womo enuoma emu eye ansana womo etimi aba abonten e de womo petition no aba betu eye eja na mo be kaye enso so a isi de betu eja SM ye mathematical error so in the calculation and accounting nanso so the final results no enya DSM womo mass anase errors so calculation collation centers no affect results nanso ni nyinam enya DSM NDC amanyoko no editum nanso so ebra wom kokopie mo Supreme Court and mistakes ekwa womo ede so ede nanka womo ehwe ni mu kwan ese anka ye mpanifo beja tum semfum so de ewo nipa eho enti no nka ombeto eye eso nanso so ye papa lawyer Ampaw se debida enya de se womo ebeto eye eso na sei na lawyer Ampaw awo ye respond ye lawyer edema second respondent ye mampanyi His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo sei na odin nsem no etu edwa o say that is so. We all make mistakes, and that is why we believe that the petitioner should have been more kind of the incautious error made by them
first respondent we ene eye ne nsɛm wodi atu eye edwa ede ema eye mpanifo se mpa se mfumso de ewo nipa eho mfumso de nka ewo bi aho nti eho be hia se nka wo mo be ye kind to easy boss ebra wo ye eye mfumso ewo ne calculation ewo collation center no nko ne ba figures no okeka bo mu a wode ebebetu eye edwa ni nyina mu no wo osa ba abonten ebe ye correction efa eho enyina nka wo se wo mu hunu se we de we bedi eye no krenka obi a ka waye mistake krampo ne nya de so beba abe correct nanso ni nyina mu no wo mo eto eye easy ne nsem no ejeje mu nanso wo mo de wo mo pese ye mfa enche mo de bi da eno ne eye lawyer ampaw chese wo ye lawyer ede ema ye mampanyin na nadan kwakufu ado wode ne nsem eto eye edwa wo chire mu se senka wo mo je yisi enfumso no etu mu se enfumso de wo nipa ho anka sa brenka wo mo nso so koka edwa mu no anka wo mo ebetimi aye bibi ede aboa wo mo enti next time no na no ama wo mahu se wo we efo nsa na wo nso so waye den wa hwe eye wo dem na ebusuafo wo hwe eye ensem no se de ekwa wo nso wadwenkyerɛ fa ho ene se wo ne se ye lawyer ampaw do kan ne kwan so a enu no angna se nka wo se wo hunu eye wo mo emobo fo wadwenkyerɛ no bra e wo tuma GH your comment section ebiem nso so like videos na share all the social media platform so follow yen your IG page near Twitter page so tuma GH_ and our Facebook tuma GH Chris Kapa enemy di dasane yebesane share. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura